Yes, nyeta promoter DM Swagger. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Yes, aya kana kuletera Bobby Marley ningashoboka kweta Nkalubert Nesta Marley. Oguniregendi kana binje mbani mwenda kumanya binje muturani mumbuza nkukashi Bobby Marley ogu no wa Africa we naraka dube no kusinga kweshongora kandi life akana agitambuza ata akajyo muchakaze akajyo muyayi ninga akana ikiriza mudini ki akabatizibwa ninga tarabatizibwe akafadyari niza kuba nimbaho story just mu 10 minutes kandi niza kuba nimbongera iwe cyo rabe nonda kumubuza aho ninga cyo raho rutaka kasa nuzagaruka numbuza kandi cyo kutwachitambuza immediately bazo subscribing NKORE Media TV kandi ejo nojuka ngo niyo Reading TV aho mu Western Uganda. Program ne yamana munongana bagita Eki Waba Nokimanya aro program nyingi kandi bari kuzikunda ngamba nogu nezindi zona ntwatu inabantu bitu nka Bright AB of Savage ogun main producer kandi abana natambuze kintu MC Mashwe ko Mr Life kabaka timu yona nempango ko kutukuchitambuza Sakida Karunji nabandi binji munonga straight out katuze ambozi ya Bobby Marley. So Bobby Robert Nesta Marley kandi akazagwe biro mukaga jyo kwa kabiri kumugwena na 5 yija yachitere kintu kandi bija bambatiza mu mwaka gwara kumugwenda kinana bambatize babenta Bahane Selassie kandi ogu kuko nabagambira ni Jamaican singer musician kandi songwriter oba kujango no mu mbatanchire reggae music kandi abajigisire mendi music iba kweta ska ninga rock steady izo nazo ni type za music kandi Bobby Marley nibagira ngo akijaretera Jamaican music yamanyo munsi yona kugira ngo akajebembera yagiteka level. Of course Bobby Marley akije diniye bakana bagita Rastafari kana ikizo mba Rasta aba kwikirizo muri ja ngashi wabinje bakumanya nka Haile Selassie the Emperor kandi history nimpango niza kuba nimbahereza binji omwago arakumugwe na shanje na mukagi wano kimanya Bobby Marley kahona kufa bakaba ari kumwitiraho mu makage kandi eco cyamuretera nabwo yarugayo no kurugayo yarugayo muri Jamaica yagata kanture haha umukibuge kine kindabe nimbagambira kandi Bobby Marley nibamurebera kimwe nka global symbol wa Jamaican music na culture negishano murebera kimwe runo mureba bishani no mureburi hamwe hona kandi akagwanirira munonga Pan African movement nawe nkakaje muntu ngumba bintu bajango Africa mwegite Africa mukundane kujango nawe aka nakomoka umujya ba slaves nka Michael Jackson kandi akana akomoka Africa so na akana nango Africa nakunda Africa kana rukwena ngo Africa ejiro kuya Beamani ogumbugambo ja Bobby Marley kana gwana munonga kurenga marijuana ninga shinjaga yatongozibwa kandi wa umukureba kwa kana gweto mubazi ari kujata bwinshi abwinshi nimugwana sinjaga gwakana jangu abantu kuba kunyonjaga abantu bamwe ba leaders muntu batinda ngo akuba umuntu kwa kunyonjaga ayihayo kushasha kwe kandi hakigezaho kwenda kwegwanirira so ngo baba tubakwende njaga ngo akubenjaga na sireti so wakana gwanisiza kimwe iyo nabugambo rya Bobby Marley kandi ndeba hechan cha Bobby Marley ubwabadi omudera mu park kumugwenda kinana ari kuperforminga kandi Robert Marley bambe ogu akija yafa Robert Nesta Marley akija yafa kandi yafa umwaka wa 1991 2011 kwa katano aina nyaka 36 akafero muri Miami Florida US kandi yitwengwara ya cancer. Amazina gandi agubota kumanya bakaba mwita Donald Marley erindi bamwita Tough Gong kandi omucyara we bakaba mwita Rita Anderson kandi ugwa kaya kumugwena kaga na mukaga kandi ayine hono ndisho pata no bakweta Cinda Black Spear ogwa kamara nawo bwire buke kurwa kumugwena shanje na mushanju kuzara kumugwena shanje na munani abana ba Bobby Marley akaino abani 11 bari mu Sharon Sedera David Ziggy Steven Rohan Julian K Mani Damian so kandi abanyabuzari aro Skip Marley ogwe no mwijukuru na Sarah Marley awe no mwijukuru uwo mwiki akayishongora music iba kweta reggae ska rocksteady folk kandi instruments ninga shebivuga no vocals guitar rebels akayine rebel yabe arme bakweta Bavaris Studio 1 Jat
kandi ogwa ine website wanda kongera kumanya information ebakweta bobmarley.com. Akazagwa omukyale kibakweta 9 mire Jamaica. Mare akatandika music yeye professional kumugwena nkagane 3 yatandika n'abanywani be ninga sheminyeto ntahiye Peter Tosh na Bane Weira, kandi ejo bande kija yaba The Wailers, kandi ejo groupe kija yaba Wailing Wailers, bakija bashoza album emwe The Wailing Warriors omwaka gwa kumugwena nkagane 5, kandi yabereho cyeshongore kibakweta One Love ecyabinji bakunda munonga. Afa ya Bob Marley ni binji munonga wano ndakuje cyo wamanyaho no basa kumbuza ninga sho sendike message tubase kuba ntukugarukamo. Yes, mwe bari munonga kugenda nitwe kandi abari batambara nitwe program Eki Waba Nokimanya ijuka nimba ine of savage abantu nibinji abo nkora nabo, kandi mwe bari kubahagira mwe bari kagira umweshongozo wa Man Bright AB, mwe bari kagira umweshongozo wa Man Jack Bwemi Gwen Gospel Brand aha mu Western Uganda n'abandi binji munonga. Tindagala binji konkati niza kuzariga se ninga shi Bob Marley yarekireho iwano ndakuje cyo wamanyaho, you are allowed to ask. Mwagwara kumugwena shanjana mukaga Rolling Stone Band of the Year bakamuhereza ekirabe cya Band of the Year June. Kumugwena shanjana mwenda bija bama awardinga Peace Medal of the Third World. United Nations ekamuhana yo omudali ogwa Peace Medal of the Third World. The Peace Medal of the Third World wachenga wano wasaka chenga kumugwena kinana nemwe okwa kabiri kinana na gumwe bija bamuhereza Jamaican Order of Merit, the nation's third highest honor. Kumugwenda chena nena awontaka bakamuhereza Rock and Roll Hall of Fame, kandi kumugwenda chena mwenda album of century for Exodus by Time magazine. 2021 na bija bamuhereza Hollywood Walk of Fame, kandi 2021 bija agabamuha Grammy Lifetime Achievement Award. 2024 Rolling Stone ranked him nka number 11 realist of mbwenu ombeshongozigana greatest artist of all time. 2024 Rolling Stone kajetogo mweshongozi no 11, kandi 2024 amongst the first inductors into the UK Music Hall of Fame. One Love named the Song of Millennium by BBC. One Love kajeta Song of the Millennium, kandi voted as one of the greatest lyricists gashabahandiki begeshongora bine gambo of all time by BBC poll. Kandi 2026 Pragu was unaware that his first UK residence. N'ebintu binji munonga ebyabasize kushikaho nka Bob Marley, kandi hani ndebaho statue next national stadium bakatekaho na statue yeye hihi na nechayi chihanga, kandi waza yuno no murebaho na munonga omuri Jamaica. Bob Marley akajo mudini. Bob Marley was a member of some years of Rastafarian movement, whose carried a key element on dropping of reggae. He became an ardent proponent of Rastafari. Rastafari nkokuna kugambira, and he left. As part of being a Rastafarian, he felt that Haile Selassie of Ethiopia was incarnation of God. Oh ja. So na kujangu angenjiriza ya Rastafari ibone bakana bikiriza ninga shina hati baroni bikiriza ngo Haile Selassie wa Ethiopia niwe ruhanga wabo. Kandi yija akazo mucaci bamubatiza ati Bishop Abuna Yozehak yija yamubatiza gwakaje mucaci ya Ethiopian Orthodox Church, yija yamubatiza izina irwayita Bahin Selassie ebirobina byo 11 kumugwenda chinana. Bob Marley kija yatasa mucaro nta Alphalit Constantine Rita Anderson, kandi yamutasa kumugwenda nkaga na mukaga ebiri 10 byo kwa kabiri. Akai n'abana binje munonga kandi akai n'abana bana we no mucyara wo Gorita na nabandi babiri, kandi nabandi abana yija yabafuna mu bakaza abandi nabana bajya no wasa kubuza, kandi tugezeho kurokupa kwasaganya ogwe Bob Marley. Kandi koko nabagambira ogwe ni legend omu history ya reggae music debye shongo bijya mbana munonga, kandi nani mbasa kwa top list yeje shongoroje no basa kubano nebinji no bimanya nebinji no basa kubata kumango niwe konka Bob Marley akeshongoroje shongoronka Sun is Shining. Ejo chikati cyari bamenye neta Soul Revolution kumugwe na changa gumwe ije yakore chinde cyeshongoroje babita Catch Fire ta itapu cyari cyari bamenye Catch Fire, Get Up Stand
Echar kumugwena shanje neshatu wo Rastafari and vibration kumugwena shanje na mukaga positive vibration redemption song nawe up yourself natural mystic exodus slave driver is this love one love ejo shongoro nibinyi munonga toka bimara yona ndaje wamanya no basaku konjera wale kuforonga Ankole media kamwe wale kutambura nitwe no basaku communicating nitwe kandi turi kutwatambuza inamba nzani ziraba hasawe kandi bari munonga producer anje ya Savage kana nyindeho mwana wanje bakweta Bright AB imanye mbozi neho cyagenda kariwe just handika ico kwenda kumanyari Bob Marley tubase kubantu cyuhereza abana nabagambira ngo akayi nabana 11 n'ebindi binji Selecta, kuluta ninga hale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.